Svako od nas verovatno više puta u toku nedelje kreira nastavne listiće. Ponekad je potrebno više vremena, nekada manje, a ovaj način koji ja koristim već duže vreme po meni se čini da je idealan i ukoliko imate bilo kakve elektronske udžbenike na računaru ili slične sadržaje, možete da bukvalno za 5 minuta kreirate nastavni listić. Idealan je način za pravljenje nastavnih materijala za učenike koji rade po IOP-u, jer ovako možemo da svaki zadatak biramo i prilagodimo njihovom znanju. Evo, to otprilike izgleda ovako. Imate, na primjer, u PDF-u neki dokument gde vam se nalaze zadaci. Bilo da je to udžbenik koji ste dobili od izdavačke kuće, bilo da ste ga negde pronašli, da ste ga sami skenirali, fotografisali pa konvertovali u PDF, bilo šta. Ovo je, na primjer, jedna zbirka zadataka koju sam ja specijalno pripremala za moje učenike koje rade po IOP-u. Ona će nam, dakle, sada služiti samo za pokazivanje kako da preuzimamo zadatke koji se nalaze na različitim stranicama. Alat koji postoji u svakom Windowsu zove se Snipping Tool. Kada ukucate SN, odmah će vam izbaciti, uzimate ovaj alat, vrlo je jednostavan za upotrebu, klikom na nju otvara se novo polje i ono što ja najčešće koristim su ove dve opcije. Free form znači da u nekoj slobodnoj formi možete isečak da uzimate. Ovo se ne odnosi samo na uzimanje isečaka iz PDF-a. Bilo šta što vam se trenutno nalazi na ekranu možete na ovaj način da prekopirate u svoj dokument. Ili ovaj koji nam daje oblik pravougaonika. Znači, zahvatam polje koje želim da kopiram, idem na Edit, Copy, zatim prebacujem na svoj pripremljeni dokument u Wordu. Pa, na primjer, dopada mi se neki zadatak koji se nalazi na nekoj drugoj strani. Evo, na primjer, ovaj. Ponavljam postupak, nju. Uzimam zadatak koji mi se sviđa. Edit, Copy. Prebacujem ga na listić. Ovde dalje, svako ko koristi Word zna da može da ubaci text box pa da stavi redni broj zadatka ili da jednom linijom razdvoji zadatke ili već to je na vama kako volite to da radite. I ajde sada da pokažemo i kako funkcioniše ovaj free form. Znači, biramo ovaj prvi mod, nju, i šta se sad dešava? Sada bukvalno, evo ga, potezima miša ograničavamo sa svih strana šta želimo da uzmemo. Ovo sada neće biti previše sjajno ni precizno, ali da bi video trajao kraće, evo ga, ja ću vam pokazati. Nešto sam pogrešno uradila. Nisam ništa pogrešno uradila, stvar je u tome što nisu margine dobro podešene, pa nije moglo sve da stane. Ovo ćemo malo smanjiti, ono će automatski preći na drugu stranu i naravno poenta cele priče da bilo šta što vam se u tom trenutku nalazi na ekranu uz pomoć ovog alata možete da prekopirate u svoj dokument. Ako naletite na nešto zanimljivo na internetu, ako imate u PDF-u, ako imate u formi fotografije, da ne morate da prekucavate tekst, da ne morate sami da crtate tabele, povlačite linije i sve ostalo. Nadam se da vam se video dopao. Ponavljam još jednom, alat se zove Snipping Tool, naći ćete ga tako što ukucate SN, ako ga do sad niste koristili, i to je ovaj alat što ima nacrtane plave makazice.